Yebo, ngeneza wethi impela ke trend enjalo ivideo phana ke enkundleni ke zokuxhumana neshi abantu abaningi benemibuzo ngenkathi uphayile umthakathi ke eqonda ke omnye ke wesilisa ke befake imask ezifihlile ke ebusweni ngenkathi ke bemcela ukuthi mangaba ke ehamba ke neviyo lele kaliholayo akahambe ke angami ngaphambili kodwa ayojona lona ke iviyo kanti ke ngeneza wethi impela bathema bexoxa ke lo wesilisa ke wabe sesuka ehamba washo ukuthi ke eThekwini phana ke point ke kunomoya ke wesibreeze ke obviously ke waphephetha phela yona ke jakhethi ebegqokile ke wavela ke izulu ke liyazandla ke lingaphasi kwaso ke iskipa bafati ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ngicela banqale ngenibingelele kuyona ke Mboso City MTV City nje mawusaqala ngene channel ake wenza kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell uzithola zonke izindaba eshisayo nazo ke ezitrendayo hayi ke wengeneza wethi impelelo ke itrend enjalo ivideo bana ke enkundleni ke zokuxhumana neshiye abantu abaningi ke benemibuzo ke emva kwenkulumo phela umthakathi eveza ukuthi bokunabantu bebekhona pha kwemashi bebefake wona kama mask naba bebethunywa ukuthi ke impela ke bazomketula kanti ke wengeneza wethi impela kule video ke trend kubonakala lapha uphale umthakathi eqonda kwesilisa ke befake mask ezifihlile ke ebusweni emcela ukuthi ke mangawuthi ke uhamba ke neviyo lela holayo yona ke mashi ahambe ka ojona lona ka angami ke ngaphambili kanti ke wengeneza wethi impela yena ke lo wesilisa kube seke esejika phela ke phenduka ke ehamba ke elishiya lona ke iviyo kanti ke wengeneza ukuthi ngenkathi ke ebephenduka ke isibreeze ke befethi ivisane ke aphephetha ijakhethi kwavela ke izulu ke lezandla kanti ke ebezifihlile nasebusweni hayi ke wengeneza wathi impela abantu bayakhuluma phana ke enkundleni ke zokuxhumana bathi hey impela lona ngeke kungenzeka ukuthi uyena phela lo ebethunywe iwona ke ama Nigeria ukuthi azophazamisa yena ke uphakela kumbe ke wona ke amalungu ke wemarch and march kanti ke wengeneza wathi impela sokhumbula ukuthi yena uphale umthakathi ke uthema ngabe sephuma phana ke point ke sebene meeting ke enawo ke amalungu kumbe ke nabantu bebehambela yona ke le waveza uthi bokunabantu ke bebethonyiwe ukuthi ke impela ke bazophazamisa phana ke impilo yakhe ke bethunywe iwona ke Nigeria abantu bokufika nabantu ke abasebenzisana nabo hayi ke wengeneza wathi impela ke zinjalo izindaba ke bese niphathele zona ngake ivideo ke trend kakhulu phana ke ezinkundleni ke zokuxhumana nishiya ke abantu abaningi ke benemibuzo bethi hey impela ke noba kungathiwani yayila impela ngeke uye lo mfulo kanti ke wengeneza wathi impela abanye abantu phana ke enkundleni ke zokuxhumana baphole ke engokwehlukile bathi yazini kusengenzeka ukuthi ke umuntu ke obezoqapha ke isimo kiyona ke imarch and march njoba ke ebengekho ke phakathi kwalo ke iviyo hayi wengeneza wathi impela thina kasazi futhi ke asazi ke lokwangampela kodwa ke thina ke simbuzo sithi MTV bafethu sithi njake nesivume lihlabe phasi ngetolo sithi qushe idibane yona ivideo ilandelayo.